Happy Sabbath. God is good all the time. Ina po kitawa. Ya tapi kati pa na ni kakamauri busmay na ko ina ni kabene ke saben ndoko ina roiri na temeron je jawan tabe sa yo ares na ni po yo termauri aswara ina de roiri na temeron tabe sa. Kampene ni busmay ke ni kabene kami ya ari ke kominte yo. Ya busmay na bang kami irua ke ari ke na ba irimi nakon de tabe sa yo are kamdo ko na ba kan termauri na ba Joshua. De karisa kai spong yon korbu kai. Ibu semai kona peng kue de wasan di ni korbu pam tapon tar meuri on de puaso am yai. Kampen ibu semai ki. Ya ibu semai kona peng kue de korisi de yon de live de YouTube at de Facebook. Kona meuri nta bore komena yai abisabed ya ibu semai kona tar meuri ya papa kinta yo. Ibu semai kona peng kue de kongora lagi nam radio, akoroni lagi nam radio nta yo. Sarong kain Jawa tar meuri ya papa ki. Usmaya kina kon nara termauri ya papa kinta yo. Ya puri usmaya kami ni kapene mo meiron nare emene non pirutan sinana ni kara ko are ya puni kara. Sabe ni usmaya ki na kon de arawan termauri arang kahawa kayo. Ya ki maninga te akan pasta si tau are ngai na wina ana te akan so na kon yo. Ya usmaya ko na pe na kon loirin de jawan termauri ya sabe non te ye. Tira de sipanga de kosan ki di ya ba kon te akin na ko ira ngai da kan ko rubun de ye. Joshua ena kakabaya ida na ngani to kora ati berung meyai asina time to ni karo ko tai ade mengokiai ai maina sina rinna ko ne pona tar me urian na suara yon de jawayo sina katabu jawa wale deke asina tataro na kon Joshua nanga panara ni kakai tau ane po busi na koina rana kira ironan te tai yo tapore kami na yai sina poperagi antar tamera monte maka sinipoy ko si kahit tao ko roirin na meron tabi sa iyo kay siko na di pangaira kain. Si kahit tao ko ibukin to wiki apanin wasan dararway na Joshua ni kawakinira inaron na ko ikakakakoro may mo to wiki ni karo ko asaro ko nam tabi sa iyo tamer. Sinipoy ko si kahit tao ko Joshua ni pahay ni kapen. On tiya wayo tamer sinang tao roy din na ko inaron nepuaki mo atar me uriam inaron tiya way sabu busiyo ko Joshua. Pa sika ko wai da pa pun nasim ngai dai kasi kita wi metam e kasi teme to ani bure Joshua narayango naramakuri naradada ni kawai yartar o pe kara ni Joshua ke sikoroi steme to ni ki kona ko ye Joshua asa busi kon jawa yo ba kona kapara yara bure busi maira para si mai kasi punga de metam jawa yo nanu ngai da Joshua kasi nang tauroi ne pui kon terme uri kon tayo ongora panaran ne bonebu ongora tatalo na ko mo wartar me uri na kom tayo sa busi ko kakapaya to wari na jagi nam tiaka ngan na to kora tinini koria bena kona taka ruai ko Joshua inun tita yo na kona no mem kanta ni Joshua angan na tinini koria timerung Joshua tayai kakapaya lang ay tanora sa busi ko Roni na may mona yun karo ko to kina basta busi ko saging kesikorroy meni korroy na si may Yesu Kristo apuning hayaraw ya oras sa kamyaw akawira ni kanhi ko amen ay bukin mo ni kunaran ni bonebon titayo sinabi nante yon wera o sinani ni ito kuna are ena katokaki on the screen today yo. Sa penente yon wera pa sina ne po aswara sina kamomwa ni panara merurung nonte tayo yo.
Kapsia ikan naili atau ikan mana pak kira pas na tetap begini raka puy merah kali. Sina taruh. Tamera kumaga sinipoy ko os kamomo ko. Di kakapayaki dat jaswa de ko timetuan nanganganira. Inon tupong tuwan na metuwan. Jawayo tamera os nang tauroy jaswa ni koki kabuyan kakapayaki dat jaswa de ko sa nanganira. Ni koki na kom jaswa papun nampay. Ndrona ki jaswa may kay yara kali ay sista na ben katauroy pasinangan ko na bentay. Sabu si ko jaswa kuna kakapayay yara kabuy ora kali aki ana ko may nanon likandangan tayay. Paano din na po nga na bukin wakinan na may kare sa Yesu. Kakapayay na bangay na kisangan tayo basta na ko yung Kristo Yesu ang ayaraw or sa kami. Amen. Rarapa kapnebenin meuri kanti karisya itua oke kamaru kon dan meuri kurubun ti tabes ya temeru ayu nebenin meuri sa bunti metuan ka meuri ya tanong kora yo anti live stream di ngabung na pe ya usumay ri kinabe ti missionary ya san nga pananan pusumay na koira data meri na ko irang kakaitaw ka ikarabara bangay ko na ri kautai isupati rongorongo awaliki menena Yesu ari nari spangare amonte kakawak ibukin ti wikayu kita ti tapes ay kana pun dia mon kami uring kami tadi kaya po siya tayo Yesu kami uring mang kami ke kami dapetin tadi kaya po imain na si suwakin ako nung spangare sa San Katauroya sa poberakin tataro
Tiaso ako makas karapa ko sinaboy ko kay sukunan data kini kapan mangke nanu namtea kare kosen katoro ibukira data besayo arabu si ko na meniro ron iran kapan meru yate karwa ron ne ron mane pai kay rata taro sana ko metena rinano amen. Sebangaran di data besayo kang aso ko menataran Bible study itu tanah ke, ya ante kante ni guys, senang kata yang, kami ada ada yang tiri segitu kan si supaya na pean, ini ni nanu nara rongorong dano kan stegi na nanti akan Yesus, ti rongorongwan yang Korea kini mata ya wobi mau, kan ini bogi Romi ya sebenarnya kau kira bogi nakon mata ya wobi mau. Tikibu tinua tikibu asina warga men tebogyan mete ubi mewa tikibu ni mewa tikibu tibi metuana tikibu ubi mewa mete ubi mewa tikibu ti ni mewa tikibu tibi metuana tikibu ubi mewa kanere giromi asina penen bosi banaran warga asina warga mo tikibu ni mewa ay mina sinakon tiki buti metuwana ay mina sinakon tiki buapi mewa sa pos maranan warga tiki buti mewa wawa enak paniyan ko may naraw amete kapes orang ay ti Kristo ngay o niya na buru-bureya amete kapes sinakon gani tiki buti metuwana na wawa enak o niya na tira ki burabe sinikeve ay kapes o ani ana buru-bureya amet ay kapes. Sinawar ka wopi mewa wowa tenua. Pani ana tira ke tayen Kristo ni keve me brabe sini keve. O ani ana kos kanikina ay kapapaki me pai ni kamimi o na buru-bureya aki arini aki ngana ko nayo. Ay nakabayagan na wargan na natia katiasuan ti ngabong ngayo. Asun tiri hindi ngabong ngayon ay rangkakawag kunakangan gina ti brabe sinukuaw. Kunakangan gina ti brabe sinukuaw. Gana kamwarga ti mate wabi mewa. Ti morning kanin kina ay ti akinaki bugin nogin Yesu meron na rin ti akin ni Yesu na ko yan nariri. Iti akin mo rong-ronguya to koregi kanarigi batahan buru-bureya amet ay kapes. Yagi si tekin na to wana tatay me tekin na tinua tatay na nung titubok yan wabi mewa nito makuruan. Tiba ya silori apa sumiyako kyo kita kanta ng ayo. Nataya kay tekin na ito kung natatararing kami mayroon yato koragi kay panaki pure-pureng kami. Wawa da kanta ng ay silori yan din dongorong ay katekin kay to wana pa to koragi kay tukura kay ka anamama na yamet kaya nagigive yamet. Tumuan nigive na anatya kita na ko yamet anarani kaya na tungi apa ngayon tenan Kristo. Ano kan tukura kay ka nosin ako kay ka tukura kay ka anarani apa tenan Kristo kaya ay kay yero ya brabe sinikive ako na kinayemay anarani apa tenan Kristo asag singaya ma anak roy kakai imeta yometa. Tiameta inakoran naran ke pati ti brabe sini keve. Tiameta na pun puputuna pe anawa ki mena kante na ngayon tikivin tayo nako. Ari nano na pati rongorong ari na tekin na inaidikiri ki me tiya ki kuwa way nano na tirongorong ari na tekin na pe tirongorong way na inaki poroy me anak kante nga Yesu. Ti maguri ari na koroy na be ti maguri ay inaki poroy na me na tiya ka Yesu. Daw pa irang kakao kayo ring ba ngane stete yo anti ti brabe sinikeve. Sina sikay dia kante nga nakonti ti buki ani Yohane. Yohane ti makuruanu at tikibu abi mewa. Ito pa yiti tiya kay kanda tiya kinaki. Ibugin ti
Tuwa kia tikiwi kita tiame tari rangi diki me rongorongon tikiwi. Asinanura tikibuan. Iwan tikibu abi mewa. Kanere kiromi asa origen kapene. Wowa tenua. Meidon tamemi are tiriapurong kami. Kam kan karoi peika tangiraki iron tamemi. Tisa kameme te ngai merimo. Yakite inte kuawa. Paake te kuawa inanona. Ngana yatong atikiwe, ayatong nanapai. Pa tisa paranikiwe ngaya, temen tikiwe. Nano nangane, ngana te burabe sinikiwe, nano te burabe sinikiwe yani ke jawa metani. Yana ke nawaki dun nanday. Yana ke nawaki dun nanday. Irun tatan. Pa ya karawan ayo pun nanti ka Yesu ya karawan tiagin na. Ya pun karawan tiagin na patatan pun tisakiwe. Okay? Ya pun sen koroya nekewe karan pubra ke incerwari ye ka aira nekewe an karo kote bong ayu ye na ka aira anawa ki nekewe tiri aburo ayu ye na bane korea kinde senora na teka yoane de magoro tip mewa tiki buruaiwa yoane tip mewa tiki buruaiwa te ka barau pri tokosis idon yoane ke korea kidon yoane tokosis de magoro tip mewa tiki buruaiwa sa warga ni kapene kan eri kiromi to kosis tip mewa tiki berwaiwa. Sa warga ni kapene na web. Ite ve kirio terakon are kora are teneta ni kawai are yara na tiriapuro tatan are mama na ya kaino naba ni kapene. Ite ve kirio na kon tiapa ite ve kirio na ba ma anira mangaya. Mga kina beka ya tiriapuro ya pun mangkasusuru akiro tiriapuro are tatan are mamana ya kain on tiap. Sinasina kon teteka de kang jame te tisake veke. Kita te yang kita bisa kabungan lagi ya kina kita tisa buru-buru ya amat teteka ya buru-buru ya amat. Kita tisa buru-buru ya amat. Teteka yo karena konorian pun kabarabaran teteka ire meira yang kita bes. So me inanuna kino kon jamete kaidi kono komente kwa na kon tikiwe. Okay? Kaidi kono be jamete kaidi kono komente kawa yere kono punje na kono ko inanuna. Jamete na be na giba tisa kamama ne. Jamete na be kono dare na giba tisa kamani ngana ko jamete demen. Pun jamete na be tisa kekewi yamata. Mayare tete ka buru-buru ya yo irang ide maru na anawag ti prabi sinikewe kita tatan neka kiya na ko are na mama ne ye to korak. Abe sa kin kai bai gari kin jo na ba yo sa teya. Pa amata apun penin ni di da kanwan to wa kya karogin nageta roi to kwawa are mene nanona. Apun tatan na mene yaku ya to korak kai. Ke brabe sini ke vekai. Ngaya yang ani itu makuri, ngaya yang ani itu rongo nikeve, nako ya tokora kai pa enaka maneya ameta. Pa ang anira anak kandene nga ari tangiria. Ari nanu nangkan sa pun tenen men ko wa patatan. Gane ka kai tara te ko wa nanu nangkan ya pun kai tara antai. Antai ya kai tara. Ya pun kai tara ti aswa. Epun kaitara tiasua pa tiasua meniru na te kuawa teteaki na te kuawa ay kakokuru begin te kuawa te paina besine na te ya kan te karesa sine na te ya ye yomatan jonna ba ya sandarania pa tinan Kristo ani sa gitu pa ya turungurung ya po ba turungurung ya mengge ni karo angkai dai kai erang mais kuruguri ya arania ba tinan Kristo kita tinan Yesu ngaya. Atau na pamunta kami pa, giyara niya na kayo batanan Kristo, nasuang kami. Yagi meron kang are, yawa, ilang rawatan na pe. Ermi to kore, ari ki pangakain, ay apota ki kain na iya karesa. Awan ito pa iya, munta kami miya, sa kakuha pa. Nano na Yesu ng kitete, puntetean, ibugin ito pa iya, na puntim na tuwan tayo na ko. Atau na pamunta kami pa, punna ni Roy, tumuan ng kanikinari, suwangiya na riri. Yagi suwangiya mo tekan te buaka mete te rongo mete pair kita bewa mete mon kani kinari pun katire Yesu
Tinan purabe sinikewe. Ay ito bang ay kayo ni kapan, sa kitang hindi ba sinaran na purabe sinikewe. Pasataya, si kakuha, naronimek, pasta siberin kayo lagi, nito po kayo. Kung naroon na batatan, sa kunan bitin ako men, ayo, tatan ka na teki na teki, sinaki mama ni ngari, iya, imemeni na nun, ati kuwawa, ati paipara. Ngayon ko nori, akan ako po niya, kuwawari kang paipara. Ako punong ko nan manayron tatan, ako punong ko nan maningan ako iron tatan. Kana ko po niya, kuwawari ka, ang paipara, hindi ka tuwapong. Kana ko kuwawari ka, tatan, niya pun dangin kukuri. Irang kukuri ka na roro ko ba, kukasok ang paipara, yon nam kapate kito, yon ti kain tu winto kito, nam kain ni beno, ako pun kakasukan na ba, nagwawari ka, tatan, niya na imperi nga rin. Ngayon ako nga na ilang kaya kanti kari sa kasi mong sinakame tuhay rin wawar ka ti tibok kayo. Yung kati ba darami kanta nga tiri kayo, kanta nga ba tuwa na may bukon nam amtahit ko sa niyang uya. Kung nawawar ka tibok kayo katuwapong. Pag anak ko wari ka katuwapong, ako na rin nga sa po, mga ko pun kami tuwa ko roin to kuwawa, ari ko minay nanon. Pag anak ko pun nagi, tatan, ilang kairo ko, mamani ko, ako manin na pero. Yan na bang kayo tukura ka, agi siya rin niya pag gusto, tukore ka akakaroy tayo yan kakayawan ito pa yamon ta kami miki. Yarang mais ti kakay. Dito ito na ikaraw nakakay ito men man ya katano ta agin John na beto wayo era nagbabeniin. Ay nanon natin kakay to wayo are kay kangayarang gusto wa gari kana karena ko ya kunikay kiton nuri yamet ni ya kunikay. Awamet ha penin na penipak. Okay? Ay aki po unto kunikay. Pasi tayo ko ang tukun kayari matay hapon penin na pen nipak. Ang kaya sunga kaya kaya pa kato ba ni Megina ang ko titaham ni Rory. Yes and goro gitu kukune. Yon ay yawa kita men ay kayo tumen na tiyan tayo. Ay kunya kipangaya. Meta kaya kamewi ari ata ko ba mew men norakia. Kita men iruya. Mga put na ko na bento norak. Pa akitu kyo arakia. Kita men sa mepun goro gitu puro roy. Kanes kamdro ko kamnari ki paung ko kama angko ka morga ngana kamdro ko mga tira kita tara akan pa ka pun nagi pa yita na di puse ka asen ngayon sinari tara ina pa sa kinabanan na pa kana kuno ti men ti ometa kito kain ti kare se tuwana joni me kito wana karo ti ka yangi ya pun ruta kinabanan mo ko pun kangai na betu ko wayo kain ti kare sa ti ka ya ki kunan kai du kuno kon ti ko patera bugina ayo bukin na sinirin na tayo. Ito pa ni dito nung orang Korea kita kawawa ni titaru ni kita mau kawawa, tiki buanua, ruaiwa. Kawawa ni titaru ni kita mau kawawa, wanua, ruaiwa. Ang kanari kita umia senawari apa? Ayo tu pa ya senaki mama ni nga, enaki kaya kita korakan tani nga, ang kanari sanori kakayai kaya. Tika uwan iti taru ni kita makaruwa tiki buanua aruaiwa. Sawari ka ni kapani na kuwip. Awani na kote kia itu wari di serion tisua. Ari na kametia kilun tuwia. Ari Yesu ni kinuwina. Meni kameunaki noran rokona. Ari aron rokona ayaron na namakuri tatan ntemaka ni kapania. Ntayan kanikina makamimi nikeve. Ati kibitibuina. On te mama na atia pe ni kapenia aria na pai te buaka kai bukia akia na ngemet. Tirangan ne tekina gidun tatan te ki boyo. Tira tekina gi bukin tatan era tatan. E maka tatan ni giak. E tekina kan ni pe maka tatan. Deru ne tekina gi kan ne pun ka barabarak. Okay? Aria run rukona yerun anam mamma guri tatan. Te maka ni kapenia. No to wa tatan kam nauringa pa ya pun ni maka. Asiko ko wa maka na bandabete isukonan noria asikonan naki noria aye ipai kari sukonan kana kam sen ko wa kam konan ko wa iru ya tanta punya ke aswang iya tanta punya mana pun suang kami ba pun maka tatan meseng na ba maka nani nang kami aku ida ngaira tan ni me gidon Kristo ba pun nagia kora-koran tatan yon makan Jesua mayo to pa ya mo te ka kan te karesa enaki de gidon rare ngayani bukin ang kete te Yesu enaki de gidon rare kanena ko temen na to anti ono me kituwana o ya kameu ka yo ka ya karak o ya swango onki e sidi kina bananom nangin kun kaina tioni me ka ari bayar aya ka kameu kaina siagi te ka kameu ngaya na nganu ko te ko
te kuawa e pon simene na te ka tieswa maguri kar kin to na ba yu senere intara ya ba anam maguri tatan ke anam maguri tieswa ai mai na si sinakon te kabara-bara di te kanta ng ayo ay to perang ka de bai bara ye kabara-bara ro yeru yo brabe sinikeve ke e si te kinana ba yesu ye brabe sinikeve to ko si anu ni meu ya ke me te bai mo te ka ko nakangani kina te brabe sinikeve ona pun kina amuang kana kota te brabe sindra te brabe sinikwawa ngayon ting ngabo ngayon sinarina nun peka anangani dapat yan kan kinaki atakin te brabe sinikwawa te bai para ay to pati temuan rong-rong mo te kaok ani koreakin Yeremia te mongro towana te kipuni mewo Yeremia te mongro towana kipuna awa ni mewo ang kanere ki Romia sepenen warga sinabubusing kami pa kamna kaya nanon te ngabo ngayo Yeremia te mongro towana te kipu awa ni mewo asa warga ni kamera na kuwep ay ro kana te kai yo ai ro ya kangai nge suai ni kariki ko inanon te piroto ay yatai ko ang ko suai no sina ko me inanon te piroto ay tapui ko imosika bukim pati brabe sina ko ya pota nameta ay taku aki ang ai tu ya ayowa noria i pepanga tete pati te ngai te brabe sini keve enari ni vetia kiro nandai andai yana veti akbarabur te brabe sini ko enari ni vetia kiro nandai idon tiaswa kanya pun te brabe sin kwa te moni pa yana ri ndo ko te brabe sin kwa ena pun dia moni vetia ki ron tiaswa o asinore ga dorong ba ante te brabe se vetia kin dorong ayo ante te brabe se vetia kin dorong ay company ni meni kai ki kamak ante te brabe se vetia kin te ayo monte kakao ki ron tiaswa Yeremia awani te kan kina monte kakao enere mon nakopanan tuya vetia te brabis an ibu kina ba Yesu ya ke kunan vetia na brabis na kya hak o brabis na ben ameta ke nari ke bana brabis Yesu agi na ya pun ko sina ben na kya hak punya panan Yesu na koya ya ka kawa ki pa ge vetia kingi ye isbangai ya nerin karoya agi vetia kinda kya karya kamna pun siri ki ba brabis tatanenga ge vetia ki brabis o hapun vetia kina metirong-rongo Ariane dia ni koroya. Nano nasa po me, ibitia kita berabis, ay ibitia kita ben mang kanakuak. Kanakuan ane, kanakuan apa yang karawa tapi na, ya kakawaki, ibukin na namet Tiaswa. Ane temuan nabatuan, kakawling ane tayo nakuke. Sinanokon na nampawawa ni Korea kinti ni tayo wanu atiki buapui. Tiki butuan na nariandang ni mende irora. Itaya wanua tiki buapui. Sina warga ni kapane. Ayu bukin na bete brabis ni kuwa. Ari pun na brabis Tiaswa. Na aku web. Na aku Tiaswa mana tiaka Tiaswa. Gana kitete na irun tete kei. Pun na kaya na betera. Tekarangay na naru ko iroya. Sina warga rik. Sa pusapanan warga na aku web. Irara ba te warwari sigauringa kikai pa ana brabis Tiaswa te kora kai kanari entete onari ni se tete me ya kwawa metira tira inari en kairi ya kwawa me ya tete en kapene tira te bogyan te bogya yo te bai barang monte kakawak ngai na kosa na koira pa nakai punna na brabis Tiaswa ba ay tete en kapene apenen borai mana te ka Tiaswa Tiaswa number 1 akamuring ana te ka Yesu ari te akin na ngana kam tangira ya kam ner am nakahukin na uswa nasang kami turong-urong ko yan Tiaswa monte terawata inte kanta ni ngari sinerian katimeto Tiaswa sinagi ka meuna Tiaswa ba Tiaswa so ni meuna Iagi ko na ni meuna, ngaro ko meuna rona pa yo Tiaswa na punti meto. Ibu kina bana tau tia ka Tiaswa, ibu nana kina pa yan Tiaswa. Sagna no bangko na
ana tau te ka Yesu e ka neno Yesu e pun ka neno ya nge kari ki ya meta ata meni ye wang ya bure aka bure ki na be yan uruakan tiswa ari pun ye yan na tau te ka Yesu ngayon na bangay yang inte tau te ka ben ka titi ba kono nang anak ya suan te tau te ka jera nang di na ko ya te potan na be ngayari Yesu mo te ka ka skaurang ga pa aname te Yesu ana brabes Yesu to koraki ai ka ana pun diain nesirudo ya waki me kanu antiboki ete pai para sinano antiboki ane te nampa tinuang kan yoane te makorot tipi me onoa tiki tipi me tenua ai ongai simene yon te kandane ngare kona kanga nikina te brabes ni ko wa kiana brabes Yesu esagi ke ekaitaran te brabes ni ke vere te kina Yesu ari te kina pa anar kona pe brabes ni ke veni po ngai kai yoane te bi mono te gibu te metenua te bi mau asna warga ni kapene yoane te makore te bi mono te gibu te metenua te bi mau na ku web mangkanero ko to ware tamne te kwawa na kairing kami na konto kwawa ni kapene pena kitete meirona mena tonga ariyongo na suang kami pe kana narok ani na ni boy na nai men nami men naupai suang kami enane men naupai suang kami ayo te akan ana brabis Yesu jamete ena te bekara ki Kriston tainako jamete na enongo ana buroi mari kantene ngai te tamni rori ate ki meu eta ani ni boy ganes ni po Kristo as katime to a Kristo pa pun ngai te Yesu e maka asa ngai na sin Yesu sinauringa ba ani tu wana kan kinaya na ba te brabis ni ko ko mata bukin ang kai sinarin ko rawayo bukin apa erang dawat eta me uria gini bong ai kai yei ai ka pun ni me kina Yesu men betai mga bunyi ay yome te rikia ya na buya na men ter me uria ngaida ai ka tan ni me kina wawa ai ka skaida kya na te ka Yesu ande bai bara sinauringa ba ponsi te men na sinane buya ari Yesu ari tini men te men Yesu te tamme Yesu tines Yesu te tamni rore ai ka sinate pikiera kin taino sinatare me uria taino ko sinane buya taino aki arik sinapunden ngosa te brabis ko wa enerin ngosa ba pun si Yesu na tar me uria ki mende puak yete tikibungan ni takawa ni sinanakon te suakawa yon na betakantene ngare kuna kangan kina ana brabis Yesu te suakawa te metenua te kibuti metenua te bi mau ngai saro ko nambawa te suakawa te bi mau te metenua te kibuti mau te metenua te bi mau ngana ke romi te bi metenua te bi mau kabarau te metenua te kibu kabarau te kibu towana na kon ni mau te suakawa te metenua te kibu towana na kon ni mau ngana ke romi sa penen warga ni kapene ngana to ite kita brabis te men ibo kami kita sami ang kana to yang anu ko tekanikina kita kamimi ang kana to ko roi bugin tekanikina kita kamimi ari tekin na ba na koim nikangai sinana ko nidi na noya ans tabi mang akan natay ngo sinatur idoya ako natay yongo anatea ka ti brabis an kirum tisamiyan pa ikatayin kami yo ay suami pa enatayin kami pa to kam tangida yo ay suami nanumi ni kapeni on time nemi ni kapeni ke kamak kam nanakona kon nida nanon yo ay suami akam na meku me ni kakawagin anaswa men nung panana mentorirona men nimsya at brabe sane kiti sa miyani inakametia ki pakinang ki yesen teki na tieron rawa na kon yo ay swami kosing kami mentia ba ari kubita kosin ko kami mentia ba may kubita men kamego may nanon Zeus ari turuna ki chepe yai turong ayo kaya ni siya nakandere nga nakon to ko ari
te brabe sin gowa enerien ka ngaya kain te karisa kita ameta kina te tekina te gowari sinarien ka kina anaswa tiaswa aita bane tu paya monte ka ngai de kain ka peni sinarien ka ngaki pa sinarien ka kina te swa are te buina ate swa yo ka hoa pa esen uraka ayo uraka ki ili ya tari data mang ka ska hoa pa ya ki borai are akuria o amma kuria kita ame wagin nanti tayai ngaire na brabe tiaswa ena kaunga ka kinan tesua are te buina ana brabe sina be tiaswa ko korea kinte meta yesu ati menemewa no kon wabi pani kinaya na brabe tiaswa ya kakawak meta yesu ati menemewa no kon wabi Aita ko titiya ka sa warga ni kapen ito yak. Mete Yesu at menemewa na kon wabi. Kanere kiromi asa penin bos panaran warga na kuweb. Kan nakao kining kami na ko ya brabes ini keve akan na ko mi ni bekandra. Bekan sibu me punra. Punin kami yan sa kakakang wagi kay inanoya. Akang ikipanoa. Ane kam na kinayan raya, muwahay. Kaya nawarga timen me orik kam nakao kining kami na kuya brab sinikide akana na koy mi ni pekan sibu me pun kamian se kakakang wagi kay nanoya. Ane kam na kinayan muwaya. Akang aremina anaki kurebe men na kanta piu ku men teripor wairu ayaron na pe kai ni kapene ay kararoi akari kuwai kararoi akai ni kapene ka bubuaka akari kuwa ay kabuak. Nano nang kanya ya pun kata kina patu brabi sin keve ina pun ko sina ko wana era. Erori kaya buaka. Ya buaka ka. Irang imata ta irang tiri-tiri roi ti turong-urong ayo. Nano na tu brabi sin keve ina pun kata wana buaka. Tu brabi sin ko wari pun na brabi Yesu ina pun kata wana eta merwa erori. Ay tau bat panasisira gitu wah tira kante na nga ye tuwa na betuwa na tiya kina gini karasa te makuro ni mewa asina sino ra tiki buwan ito baka masan nono ra tiki buwan ya monte ya kapara-para kiro ye te kante na ngayo ikarasa te makuro ni mewa tiki buwa bi mewa nakon wabi me tenua ay ta kutia kana o wan te tam ne itira te tangira tiki mari re itira utu toto na kinano Jatata yome te tiroiri te kokone me te ni memene te tau beng. Round te ndi ngabong ayu anuan te ana brabes Yesu ki te brabes ni ko. Jome te akaira ki meuna idon te tam di rori ya kosino ko wana. Eta merwa ki ana makuri ai karoroi ka ana norak ido yome te. Tuwana na perang kakao ai pun si wo wake. Tuwana na perang kakao ki te brabe sin gowa eneria inte tege na tirongorong ani korea kin yon te bi mewa te ki buto wana na kontinua kamuri ngwa te ki buani te rango tirongorong an yon te bi mewa te ki buto wana na kontinua te brabe sin gowa eneria inte tege na tirongorong ani tege na kin yon te bi mewa te ki buto wana na kontinua are kang ite kana ana tai rawa tananomi kam no ni me kin tiaswa a kam no ni me kin ina ba a pesin ni me kan na ustameu Gaya kaya yakamen suang kami, paino kon katauroy nemi maimi, ang kadena kon katauroy nemi maimi, aja mga anak kumain kairing kami nako, pai kami na yay, akam na mena na pemi yay. Irang itiri-tiri te kanta dengan. Kamatay patira bugin ang kaisinariya te tekin okin Yesu, bayarawa tangkay tekin na bay yakyog Yesu. Bayarawa tekin na bay yakyog Yesu. Awan kay turong-urong erang ganano kawak. Oh, yun na beka tekin na bayasan nuk Yesu. Ang kanya mena ya to kwaw. Na to kwaw ay apon si mena na natiya ka Yesu. Ano pa para. Oh, teka ni ay mon te kaw kinti te yey. Sina wara ka te mata yo wapi menganua. Oh, tikibu te meruwa o wapi. Mata yo wapi menganua. Tikibu timeruwa wapi. Ara ka ini kibu mang kami di ngapong ngayo. Ang kanari kromi sa penenuwarga ng kapene na ako web
Mga iya kam na kon ka Kristiyaniya, puton na metin ka peniya, pabsito yan ako nanon titame metines, metitamni, deideya pa na ka penipay suang kamintaw, nuria, yan memena na pairumi, ni pong ini ka penin, ni karukwa tukin na nab. Raw ikakam tangira hindi tabi sa tamero ayo. Tuwan na tete kairang kakao kaya teki na kinti kibuay. Ngana sinan ako. Kasi napabsito yameta. Ay teki na kipati pa yung kakao kasi hindi niya Muhammad. Ngayon teki ni kan Yesu ita ko hindi paana ka penipay ki suang gamin tau nano na tiriri riyasan ng ani ana anak ri Yesu. Ay suang iya mga anak ri niya to korak. Ngayon ay kayo ni kapen si Ben inivitiak. Si Ben inivitiak. O vitiak ira ipunya ka kina vitiak ya brabis. Ngayon ito ngorong wari sinarin tiakin na sinarin ngokowa ba pun puro ay manatiak at Yesu at pay para. Aki ari kita po kito wana sinarin wari kay dari kinna na po kit Yesu at pay para. Ayo pun si tubo kaya nakairi arora memeuran tayo nako. Asa tayo ba tiri kayo, tiri kita wana, erang bubra, tekante nga yay, pa siniriyan na kung tetegin na tuwang kiriyo, tiwagin rin na, kipatirang ko aran, rawakin tiri kayay. Kamuringan ko rawakin tiri kayo, tirang ko, tiputin niya ko yay. Tirano? Tirang ko, tiputin niya. Tikiripes for Christ ke? Kiripes, ibugin Kristo. Ngayon kayo ni kapen, si Benin kau ngayon ni kapen. Sinarin kau ngayon bas sinapun manangan na kung tetekin ito wang kiri ayo. Maya kam nauring nga baka nakam mananga, kam taratarakin ito yamat. Si Benin taratarakin ito yato korak. Tarakin ayo, irang kakao ko pa sinarin kesi haro na maya pahin kapen kesi na kakuaway mentekini. Yan tekanda ni ngari sinaki deki maya purabe sinikebe. Papurabe sinikebe to korage ka akai de kaya kanta nga may yakwawa metirongorong ka pen riang anagi ay ka agi puroy menate ka Yesu. Ngai de kay ka pen sinayin ka kowa ba narakari sa kay subong si Demetuan degina tibukay yun tayo kowa keri kina. Ye the men kaya tegina bang ko ngai sarang tar meuri ni Ellen G. White. Sekitar meuri ni Ellen G. White. Sinauri nga ba ni Ellen G. White givitiaki Ivitiak pa pun siya metena ben na yarora. Os ko meo na ika isendin nano na to naron to kapone pa ikito yara. Makam nauri nga bana viviti Yesu ay ki viviti. To si viviti to kora ka arang wana kito arang merurung geviti eviten ile juwai to pun viviti na ben naron ari. Ya kirang kunapay mengki arin di tamni yari rori rona ay awaki na nawaki mena korubok. Yera tadi ada temang ya akakai terati tekante ngani bukin nilen si white mesna uringa pa nilen si white erang kora mau kuri esen koroy anak koroboki ebenin kabungan aging kai tenan diri ka kuran diri ka bubura awan itu pa ya monte ka kukure una uringa te internet teta boy ako nande ki rongorongo ay karoy rongorongo ka buwa kay bukin temen mentukin titai erang kakao ngai da kante karisa sineria ini keta ki mete pai para ngai dia kante nga pa ngai dia kaini kapen ngai skoko apa spen ini vitiaki si vitiaki na ben narun kura ra me si bangara me aroko na pai ki to ora tare na ka yasan ngani da tiaso o si ben tetan nako yeyan yang ana ki tuwan de tare na yeyan yang ana ko de tare na yeyan yang ana ki ngoi rawa idong wa titare na. Ni meu wa titare na. May ritiram ko na pa yan ni kirom. Yari ba ko wana ki kwasan didi kito ko swain didi. Kun nauringa. Kurang kakao ki meten Yesu. Kuno nang kero ko tu yari ya sira kini ya nakit tinimen ya yari yang na tuwan na titare na. Wo wa titare na ni meu wa titare na. Antay ka ko ni mek. Nakik yang na kirawa. Wo wa ni meu. Onte iya ko koni mek. Tuwari pun si tuwan na tare na. Ay ka nga tuwi ang kero. Irari pare pun si tuwan na tare na. Ake ta ka nga. Pun si ake menena na pun si tuwan na.
Iko bana na tiaka dito kari ngero ko tira na tiaka dito kari. Kuwasan ra. Kuwasan nagi ko kono meg kamnora tiesu erang tara ko kono meg inday no. Iwawar kara ko kono meg yor yang ane tuwana da tare na kiwa kit mewa. Kana ko kono ngoro tuwana bugin tiesu kamnora nga ba tiesu itare ko nora am tare nan. Sekno na baya ya si tare yana bena ki rawata itare na. Kurang kakao kingi ye tuwana am tare na. Mem tare na ni kanti garisa cerare ko nan koro bugin tuwa kuna uringa irang kakao ki meura ni kapene baseneri en boroi me arun ana prabisin ko wacha so baya kakira tina ya kakao sinasidi nanon tinan punte kanen ko wari ki ndite yayo ana prabis yeso ya rangwa evete ki meru nandai ena vete ki meru tieso ke ngaire ke ni kapene ba sapen ngai ni vete Kanam kakai masih video kia, tuan video kia ni mata yo wab menganua. Aing kai rangkai tandai tanah ko yawa ki berhabis. Seri ki batan dia kina terong-orong. Tekawu wana ba, ti berhabis in kwawa kia nama ta tiasuan kwawa, te kore kai ka akaida kia ya kwawa ni kapen si tu pai para. Akeri ki tu buki tu wana dari kina. Gana sinakesi ra kwawa me riri ni kapen sinari nakon tu pai para. Sinagi na konti men bena kaya siya ra kwawa sinapod na konti pa ibara. Ti prabi sinabi na kwawa ita pekara ke Kristo ndana ko. Tirabu kina yarang mais te Kristo ngai. Yarang mais ya tere maudiak. Sinari ita pekara ke Kristo ndana ko papun singai ya Yesu ya mak. Ti prabi sinabi na kwawa e kau ngai ya tukoraki kamerungia panaria ngau kina anasua Yesu. Ti prabi sinabi na kwawa ina mewa kina te meu akan tenenga ya Yesu. Ayane bukin ang kayi to ko akuro. Naron ni meura. Ngairan Christian to ako ngairan teron kay sibong. O tayo kita mangin na ba ako akuro na paroi. Saki mengingi, saki moko, saki nanggona. Asa ngano na ba siguro ba to bukin to tira. Siguro ay bukin na ba ayo tangiri ya Yesu. Ngairan te tangiri ya Yesu ngairan tan ida nanona. Siguro ay bangko eswangi da missionary tay mo nanggona tay meng sekian siguro ya ibukin apa sida nanon anatea katiaswa. Tu berapa sini pernah gua wake yang nama tu Kriston gua waktu korek ka ateteki na okini Yesu. Dai kana gua ye temen rongona atau kuna sibo kai mo apa ye terongorong ay mga rongong kai pa ngaya si mai si kana kameo ke si tebu api meo tenga. Ayo aren to koses ke te makoro te bimeo atau makore sua. Si tebu meo tenga kana kameo te tebu api meo tenga. Angke songo terong-terong ani ang sinang nanakaw ko pa ipon si tebu api meo tenga chame darang kameo aki. Airang kana nakaw kami nasuang kami ngairatan tekin okin Yesu pa Yesu yesa ning kameo ira ning kapene. Ay kameo ira ya Yesu. Yon tera yon ta kay bangak. Immete bukira ning kapene. Ngayari sinaki mama ning ari te kameo aki. Eki nakon tokana bebe de manakanter nga Yesu ay mang kokoro. Gero ko Yesu ay pun immete ibukin temen metemen. Eki mete si ibukin tebu abi meo tenga. Immete bukira ning kapene. Ngayari sinateki na okin apangana yoki. O ngayra kis taurai. To ay daw te million kita wa te billion. Ay da para to ya papunan na kanter nga itangiri pa sinabi ning kameo kin kapene. O te kapene mo te kau kan te karesa ari sibenin kau ngagi papunta pera mo te kau kari sinarien na kon te akin na turong ayo perang may saya kata ya pun to ko. Ay to bang kami ka masan babs to akin te pun te diri kaya no ko ton mon te diri kaya kanano na bayay. Ito ba kang punora na mekin na te ko wa kami na nano na. Ana so kami to ko wan to ko wa pun nanganin kami te kakabaya. Dai nako. Sagsi te kakabaya no ko me te kakabaya no ko na musu. Bukin tera, bukin apa? Ibita kam kowa, ibita kina bemeom. Ang ibita kimeom, o ye tukukuri, o tirau, eskonen de mekina. Sinakaw ngay kan tikari sa nautia kan kainin kay sinakaw ngay pa sinari ke bataan tetekin na turong-orongo. Sinari ke bataan boto ka tikiripes for Christ, kiripes bukin Kristo ang tiriri kay ditari dan sepangara eskonen nga. May sinaki mamani nga, yay katiara resasan mene yay. Sinaki kasabihan ako, sinaki mama na kitong tatan, sinawusan tayo ng kuntabo,
Akisimena ieri sitä tekene ei uentiasua. Asina penin kakapayak. Sinapa Jesua sikai tau bukan di terong-rongon na hoila iro na natoro pasta sitau ko koraba pasta sitau sina penen te yonwer sina nene ra kapenen nane te yo sina kamerungira pas na mga nipo na Jesua te yo ala kapenen nane nampana tenua isua akia kam nataray anera. Rarapat sa kainiran tetero. Nakuha tamerang. Wapun kando ki yai tapera akosan nanganira. Me tuwe sapon karabakuri gibukin tekauring nakoy na menambo kaya pupa sinamana nga ibukim mo sinamana nga napen me tukuwa tekante ng ari yai aruray ka akosan suangira ay karang kakawaki pasinirin minay nano na ang kaisirigi pa am tante ki na tirong-orong. Tuwe ako sa niviti yang brabis as kakuha pati si pangari ko sa nangania ko mga vitiri na ben ako yay. Amon te kakawaki. Ay nasu ko patabi-tabi na no rangay di kain kapen. Umara kinti kari sa ikurubu. Meron ti missionarin karukuya kain ti tan kairiri kain ti kari sa kapen. Turun dikira ki mani ay ni umani unay ni apun ngay rin tatambinan ako. Kasi kakuha bayo ay apun tangiri apun di nanomiyay. Ako pun kukuring ka na skaroy ibu kim tamerang. Ayari sa bubusi makam doon tatami rori pan na temi to an meni dari kita an meni nanora. Enangani dati ni Korea at ko na naman ang ano ko dito po merawa. Wasang andi kebataan kosis. Yori abatera su ko na sinakay tara tamera. Sa kakuha pa ko pun meni dari kita ko pun nori da. Kakabayari kari sa ikurubu. Kakabayari tuwe kaya sentinia kinakon si bangay men ako ay kakokoro. Kakabaya kan kari sa kaya nari kebataan po to ka tuwaki. Amora kinati missionary ari nari kebate sa kairi nanon ti kari sa iyo.
Sabun tangan ko meaw yan kape ni tamera. Inari kiti kari sa iyo tamera pa ti kari sa tuon na bena ti meton kata aciota. On ko asuko on kata uro itu kora ki manukim. Kabayan tamera ro kabayan na berai ruai kami ni bokora as sa tataru di bugia ki abo tamera. Ye gas pa mangoki ye ka abo na nun choni mek. Rani ako kora kora ya. Tu ya kabarai ra bure. Sibena koran din di dayai as ko abo na meta ngai ka sakitu kin kai ruai metam. Sana ko metin na rin ano takarin ni tamera. Ay kaya taru na si Maria Yesu ari pun ngai rawe ora sa kameo. Amen. Ay raba pasta sa ben lubusmay kami ni kaben sa benan kan share ara katawan o teman ya baik kay. Watan ni bonde kay rom sa na kon share me dari ramanira na sila supuran teman ya baik. Nampak sila ba sa kaispon teman ya baik.